Bledo zvezdino izdanje iskoristili su na najbolji način fudbaleri Napretka. Oni u Kruševac odnose vredan bod, a više od 10.000 gledalaca nije uživalo u ovoj utakmici koja će se brzo zaboraviti. Bekovi i onda sredina terena, Krstičić, Račić i Miljaš, na jednom boku Radonjić, na drugom Milić i najistureniji je Aleksandar Pešić. Sastav Napretka, Nikola Petrović na golu, Simonović i Veškovac štoperi, Boran Jašević i Nemanja Petrović na bekovskim pozicijama, Kostić, Eskić i Vulić na sredini, Endijajić desno, Vukanović levo i